بناو خدای رحمان و رحیم. حمد و پسندان جو خدا را با. صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آل و اصحاب و اتباع یتوابا حتی رجا قیامته. تماشاوان عزیز ده برنامه نو یا عشیرن ما ایرو الهرم جدا امدی سال پیش بریوانه ایرو ده برنامه عشیرن ما ده ام هاتنا باجار رحایه ام نها لدرباسه باجرن لوحا باجر انشاءالله کلی که ده امی بشنه نوا باجر لباجار رحایه انشاءالله ایرو جو کردستان روش آوا یعنی جو کردستان سوری امی بهنک پنابر هف پیوینه بکن بهنک پنابر و ببینه میوانه برنامه ما هف پیوینه گوان بان را بکن امی پیشکشی و بکن وقت زانین لکردستان روش آوا تقریبا 10 ساله شر نابخویی هیا جبرویجی گلک عشیر و مالبات کردستان روش آوا به پنابرتی هاتنه ترکی بلا بونه هنک جوانا جی لرحای بجی بونه امی جی بوان را ایرو ده برنامه عشیر مده هف پیوینه بکنو انشالله هف پیوینه خواه امی پیشکشی و بکن اون حز دکن ام زیده درج نکن ام درباسی نوا باجر ببن معذوبان ما یه سروک و سرمیان مالباتا لحویامه یا امی بوان را هف پیوینه خواه بکن کرم بکن. بناو خدای رحمان و رحیم. حمد و پسندان جو خدا را با. صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آل و اصحاب و اتباع توابا حتی رجا قیامته. تماشاوان هجا وکی هر برنامه عشیرن ما یا ایروژی امی وبوی ناوی به شعرک به هلبستک احمد خانی وکن پاشه انشاءالله از میوان برنامه با بدم داناسین. گازی و لاوای جخداره ای شکرت جوهر زبانی وی ذکرت سیقلا جنانی ای واحد بی شریک یکتا وی واجد بی نظیر و همتا ای باقی بی زوال دائم وی هادی بی فنای قائم ای خالق ارض و آسمانان وی خالق جمله و انسانان ملک و ملک و فلک بجارک بیل جمله تشکرن تبارک سبحانك كلما خلقت احسنت فكيف ما فلکت هرچی گو تشکر ای نیکوکار هر یک ده حد خدا سزار شیرین تکر شکر لپرویز فرهاد جرنگ عشق خونریس
ليلى تكره بلا لقيسي رامن بترام بول ويسي بله جبو وان شعرو هلبست حرك بار يه احمد خاني امجید برنامه خود دبیجن گوراوی بهشت به خدا شوبوانوی زیده بکن تماشاوانن هجا ایرو ام د برنامه عشیرن مده لباجار رحاینه براستی دل دخواست ام و برنامه لکردستان سوری یا روژ آوا ام لباجار کوبانی شکن لبر برادر گونها برنامه میوان برنامه منه و معذوبانتی آمد کن جبرگو به پنابری بصدم شر نافخویی به پنابری هاتنا ترکی و لرحای اقامت دکن مجی مگو ایرو برنامه خود امی برادر کردستان روش آوا یه سوری امی بکن میوان برنامه چونکه روژا ما دست برنامه کرد مگو انشالله اف برنامه 4 پرچه کردستانی حتی 5 پرچه یعنی گو اگر خدا مساعده بکه و امکان هبن به کرده یه پرچه درجی به 5 پرچه را آرمانجو هدف هم گوهم بکن لیبله ایرو امکان شرط و مرجع چونا کوبانی جبرگو نمساعد بو برادر کوبانی گو هاتنا رحای به پنابری امبون میوان وان در یه خواه جمعه وکرن یه عشیره خواه جمعه وکرن نه هم لعودا وانن ام به عشیره احفاظ را امی ایرو برنامه خواب کار بینن عشیره احفاظ تماشاوانن هجا تندر خواه 5 باوکن حاجب فتیت عجم زروار و المردان اما ایرو انشالله بوان را به پیشکش و رسپی وان را در حق احفاظ ده اما هف پیوینه بکن اون حز دکن اسپر درج نکم میوان برنامه ما شخوا گلکن همو پیشکش و رسپی عشیره نه بلکی دانا سینا همویا وی وقت بسینا لیبل تنشتا من یا راست مامه حجی صالح جکوبانی هیا رسپی وانه تنشتا منی چپه مامه حجی محمد هیا او جی رسپی عشیره نه یه دیجی سروکو پیشکش عشیره رسپی عشیره نه بس امی ماموستا مسلم محمد را هف پیوینه بکن ماموستا هم خیر هاتنا برنامه ما صابي سپاس شورا امجي كيف خوش دبن ايرو كو ون ودقال تلفزيونا ون ميفاني منا براستني جي شهنازية يا الجمع وك اودادا وك ديوانا وما يعني امبجن مروفاتية يا عشيرة امجي كيف خوش دبن بهاتنا يعني دسبيك جيماني زمان دل دخواست ام الكوباني لباجاره و لولاته و جانا خا ولی بردوام کربو لیبله جبرگو هم پنابرن ما گو عمل لفر للرحای انشالله روزه کوی دریفه بن و افشاره ناف خویی بداوی ببه برادر سوری انسان سوری دولت سوری و دیسا خوشی و اوین و حضور و عاشتی وره بلكي دي ساروجك بقوما مورن ورن بالميواني ون بخير ورن اشفا يعني كنت ديرو كده فجري يعني كوباني بشك جو سروج رها يعني ام خال رها غريب نابينن ام نابينن ام الفدر ميفانن هر وها بيتركو يعني بسمامه ماجيل كيلاك منا مروفه ماجيش كيلاك منا و شخواه یکجی یعنی بری کو سینور بیدانی سینور ام بجن سایکس بیکو کوبانی بشک جو وداره بو و یعنی ام بجن وک زمان وک کلتور وک داینوستاندن یعنی گشکی یکه همه دماکه 100 ساله که بلکی کمتر زیده تر او سینورک یعنی هاته دانینه كاك مسلم ان شاء الله امي هاجر وقت بمين دي سر كوباني امي باخذ سر سوري وسينورا بس استخازم بكرتاهي هون خبدن داناسين اجتماع شوانه مره
يعني نافي و برنافي و يبافي و باف بيلي و كرتاهي وكاربن خبدن داناسين باش كرم بله مسلم محمد مصطفى كوباني هروها جند كيكان نوفي جند الهرم واجد بين كيكان هرم نوفي جند ما يمجد بين كيكان نخاسم الهرم مردين بله نوفي جند ما كيكان ده هفته ويك ده يعني هاتم هم استببورا كيكان جي عشيرة كيكي تيا نافي جند اشخوان ناف دبيجن كافن نافك يعني شخصك جور هاتيه لهما وك ام بيجن يعني حاضر يعني كي كان لسر سينورا كي كان شران تليج بتيري ام بيجن خراب كورت افناجي يعني ام بيجن قندما ريزاكه افناجي دبيجن وك عشير يعني بين زروار بكوباني وغيره دايه بله ده هندر دشتا سروجه دايه هندر دشتا سروجه دايه شو كوباني نافشه نه محافظه نه نافشه يوجي او غندوا افي جو نافي انجمارت همو يه عشيره ونه وكوباني وغيره دايه بله ما مستا يعني peşiye ve bafbile ve şkider hatin un lur bere mukim bun un hard bun ya hun jini de hatin lure bici bun يعني وقت مريكول ديروكو لأمبجن أرشيف يعني فدجارة يعني كوك ج إيراني هاتية ج إيراني ودبجن جاي شنغال وكرمانشاه إنش كرمانشاه دركتنا ناو وقتی هات ناس کردن وک براز 750 زاینده و چاقی هات ناس کردن جوه داره دو دمکیرا تین بینگول رودنن ج بینگول جی جاردن تین لآلی سروج يعني أورفا وهروها سينور تنابو لفي بلجيا يعني حتى كوبانية رودنن أفياجي حفت أماكن يعني براز يعني حفت أماكن هجر أو بوم دكانن نافي وانا يعني بيجن باش شيخ يعني عشيرة شيخان عشيرة شدادان بيج علادين كيتك ديدان زرواران يعني افنا حفت اماك براز دبيوانا ج كوكا خوا جوه داره دا هاتنا و داره رونشتینه بیتری خان ها هم بجن دشتا سروجه يعني و کوبانی بتفدا ته ناس کرن بناوه براز و لسر هم بجن سروج دن خواندن گنده کی کان همو معرف بون یا غریب جته بون او گنده دیگه و نابه يعني اتاك ضد يعني هنم مروه هفدنه گشکی بله شو دشت بو يعني نتشايا دشت سروجه زراعة جيلد بي دبراو جيل سر زراعة بو تقول كوباند ما مستا مسلم عشيرة أحفاظ تدي ما جو عشير الهرم ما هم بين بافك يا جي قبيلة يه بنجا عشيرة جو عشيرة بكارتي أم دنارن يا وجي حاجب فتيت حاجم وزروار والمردان جوان عشير بكارتي هن كارن بحثاي بكن يعني عشيرة و اف بافك دناوا عشيرة دا تكليو خوب اف عشيرة و هرما كوبان دا لكوبلا بونا جغيري كوباني الجيني دهنا تونن يعني از الخازو مكتبينه که يعني بدم زمان يعني نه يعني وك كسانتيجي از بيتر د کار رزاني دا يعني کار دکم و بسپوری د آلی يعني كردي و پشتگیریا يعني مافي كردي دا يعني لا از وك لعشير يعني دنيرو وك ديروكا وك بلغايا يعني عشير وك بلغايا جرى مري يعني ديروكا
هر عشیره جید زانبه یعنی او یا دیگه هینه کوکه یعنی کوکا تا اشکره و اشکه داره هاتیه او یا دیروکه که ازوانی لیدنیرم بیتر از لینانیرم یعنی عشیر وک ام بیجن میجی و نهراندنا کون یعنی و عشیره و یک دل کلکه و یه دنه و عشیره جوه یعنی الگیش که اندنیرم وک هفدنه گیشکی بره هفدنه زمانه وانا یک دیروکا وانا یک لی ادخازم بینم زمان یعنی وک بکرد و کربانجی لسر براز یعنی هنکی دنگ بکن براز تدی دبیج شاغا بریزانلیه او یا جی عشیره حسناویه حسناوی جی دبیجه دوی زمانی دا یعنی ده هما نهسدو و پنجه و نهاندا حکمات خواه هبو حکمات حسناوی هبو اویش کوکا براز دایه جوه داره رادبن تن بینگوله دبین که حتانی یکی ارمنی هیا نویخوا ارشاک بولاداینه ده پرتوکا خدا دبیجه دبی رولک بریز بیتر هبو که دریا وان را بیتر اسلامی یعنی اسلام بون بریگیان یعنی دریا وان را اسلام هاته بلا کرن و یعنی برازجی یعنی بارزه یعنی بیتر لدره بلند رودنه جیه بلند رودنه جبو دره بروچیه دبیجی بیتر پرسک سورانیه بارزه یعنی و فیده بویه او فیده بوناجی هم بیتر دبی یک بانگا صلاح الدین ایوبی آنی چو شر صلیبی دا سکینی جاردن براز دوی دا رولک خواه بیتر و گرینگ تیدا هبیه تن بینگوله جی دماکه دمینن شنوا به اسمالی تینه الوه داره تینه وی داره حتی بلکی دست ساله کی دهات وی داره وک شرک هبو ام بجن تشتک هبو ودگریا بینگوله داوی الوی داره ما یعنی ل کوکاخا الوی داره جهل بینگوله جهه و تا دیگه وی داره یعنی دیروکا براز دیروکا کور و درجه بیتر گرگه دوردا یعنی کسیم پسپور کسیم پسپور هبن کو کانبن لیکولینان لسر چه بکن و ببلگه کانبن درخین میدانه یعنی اویاجی تشتکی یعنی مخابن بلکی الجمع وک یعنی کردان هنکی کمه یعنی تفکری الدیروک بنیری یعنی د کتاب به کردی لسر دیروک یعنی هنا دیروک کرد و کردستان و شرف نامه يعني ضد يعني كيفن هنا اف تشتي وا ام بيجن يعني ام بوك عشير يعني براز يعني غيري براز وانا جرگه گشکی وك بلگه وك ديروك يعني بين تثبيت كرن كسي پسپور جرا چه ببن و كانبن يعني پرتوكان بي درخينن بليكولين و اويا بيتر خدمتي انسانات لغيه داد خدمتي ملتي داد خدمتي گل دا بيتر چه ببه ما مستبرازی لکوبانی چند گنده وان هنه یه او آتوان جان یه قبیله بنوان براز کوبانی تکی بیجی هما تفدا برازه 306 گندن کوبانی دا گریدای او جی دیگل امجن سروجه یعنی ته ناس کرن اگرن گوتنا ته پرسات نسفتح دا یعنی ام وک امجن تجی آنی زمان هاتنا ما الفدره تدی او شر الجمع يعني قومي وهين دلماجي جاردن سرواليتا لسر خما روشا سوري بقالم بري يا كردي بتايباتا جي ام هين بخمن لسر وام دشوبين انو بردوام دكن لسر وخط وربازا ام بكار وخواتي ام هين بردوامن لدالي ام بيجي وگرن وك ديروك وك بنج آتا يكوتا آنين زمان وانا يعني كوكا خوايا ما جاردن لين هيري يعني اف بنج آتانان هواني هاتنا جم هفدية الفدرة يعني عجم زروار فتيت هجب على المردان وانا يعني الجم هفدش كوكا وانا كيفن داجي يكا وانا بالرنگ ني
یعنی نب رنگ ام بین عشیرا کونو هفته توب کرنو و رونشتنا امو و نه غیری ما و نه نبوی رنگیه بیتر نهراندنک نوجانه یعنی اف پنج آتاناجی الوی داره دگل هفته یعنی راد بن رودنن اودا خواه هنه گنده خواه هنه الوی داره لترکیه هما نزدیک 83 گند و 14 گند زاخونجی مسته یه ترکی همو لرحای نیال جنی جدا نه جدا لشر ناخنه لبیتر مرکز لرحای رحای بهترین ارم رحای و 20 گند لهیمانه Ankara. Yani damazrandına Cumhuriyet dedi. Koşber bun ya. Yani دست ساله که 150 ساله دست ساله دوی چاقه دا چونل و داره رونشتنه یک ام بیشن ام اویا آتای هجب یعنی الو داره بیتر شنو تین علاقه و هنه هیا داینستاندن ما قال هفده اره دینگول نمانت دیوگو با پیله معول هات نور الو داره رونشتن جاردن اولو داره وک براز وک هفت اوماک براز لو داره رونشتن و جورجی جاردن هاتن اوه داره امنها بلکی بیتر ام ودگرن تایبتی ها ام ویژن اوه داره دا یعنی ام او دکنه و یعنی و پنج آتانا بشک جبریزه پارچاک جبریزه الوغول كردستان باشور جهه لزاخو بله قالك نور ماموس اللي داره زاخو نيال غندوين الجندن الشرقي يعني رجلاتي ام بجن زاخو بين يعني ب 6 كيلومتر جيرا اللي داره در كارا عجم در كارا عجم يعني وقت ناحية چارده گندن لكيلكي هفن للرخواناجي لشرناخه دور هفت هشت گندن كيلكي هفدانه بيتر دگينه هفده او آتي عجم جيراد بيجن لإيراني تنون هنا ام دي نگشتنه دي هنا كي دوربون مسافة كتي مسافة كتي كي هي ما مست عشيرة براس شو يبرو كوباني نه دنابا عشيرة وده يجي أزور برسبكم يعني تفيه سوري وتركي ويه كردستان باشور كردستان عراقي يعني تخميني جمارك وش خاص هي عشيرة براس يه سوري يعني جمارك وك أمبيجن دقاتو وك بلغنامه يعني تنه جبركو يعني تكسي هاني جيرا خبوش كري بداية دو وقانا بيواني بجميرة تننا يعني تخمينه از برسكو از دي ساني جي هجركو از اجمار بيجم وين ني دي جيداوي وين ني دي جيداوي بروي هاوي مريد تشتي ديروكي دا نكانه يعني قلتنك ند بالدقابة بيجي بچه خصوصياتي هال پیش عشيرة براز ما مستر تدي هناك عشيرة هنه قالك ميوان پرورن هناك صوفينا ملانة هناك شيخن هناك عقيتن ميرن خرمان قرناسن هناك ناندارن عشيرة براز بتيبتي بشو خصوصياتي خلفيش يعني براز ناس فيدايا بله سوارة بارزة يعني يعني برزو زيركي دا يعني هن كافن دا دوي نودو دا عقيدة برز حنا يعني نودو دا عقيد يعني شكوتي او نودو دا عقيد ممثل يعني دوراكاوي زانن درجة يعني درجة بكورتاي يعني افنودو دد يعني ما بين امبيجن سروج وكوباني وحتى دكه اورفا دفي في بلغيه دابيه او زماني تدي زمان يعني دولات هناك ضعيف بون يعني تنابون بيتر رولا عقيتو فيدابون وطالان وتشتي واهبون لاف عقيتانا ناس بون انه كس نكانه هر امبيجن عرض بريز امبيجن بن بيبكي بدست خوا ببي يعني حتى امبيجن تشتكي كيفن داي باشم بلان ويرجي جيش كردستان بريز ندادا ويرجي ندادا يعني
دما ابراهیم پاشا هره یعنی ابراهیم پاشا تدی اوجی پاشا کی کردی بهز و لسوریا و لترکیه و یعنی سیوده عشیرجی تابع بود برز ندا صدموان عقید ندام عقید بون و هنکی خواهد دین یعنی تدی مسو کرعه و هروها یعنی مسو کرعه ناسن یعنی ده اویدا و هروها عقید وکیدن یعنی باور هم از نم او عقید صعبه ندشوش کمانی جورن يعني بني جاردنجي تدي ام بيجن وقت داعش هات يعني خلكي يعني كوباني ام بيجن وقت براس يعني قبول نكرد بن سيا داعش دا بمينه تك شخص يعني جو ام بن سيا واندا يعني نامينن او جاردنجي تدي كوباني يعني هات رزگار کرن يعني بچه بهزن ناف دولیجی بهزن امبیجن کردیجی پیشمرگجی و هروها هزید دهندر ولی دهبوجی یعنی کوبانی داکیر کر نبو. بله بله. ما مستا عشیره و یا براس دناوی د سیاست مدار تنگ به شیخ سیدا عالم عشیر شو فرها مزنه درکتنه گلو سیاست مدار نیل پیش شخوا یه ولنگه کی وجی یه سیاسی هیا یعنی هماش دوه و از یه و بود دست بکم جغیری وجی اول بحثا خوا و جغیری وجی کسی درکتنه یعنی هم با دولت سوریا عرب و جمهوریت آوی و هم جید نوا کردواری یا جیل پرچیدن نه يعني شو بيتر تدي يعني كارمن يعني نا عشيرتيه نا يعني لي من خاصتي خدمتك از جمال خارق او دا وك ديروك يعني از الي كار يعني ل بيتر دكار سياسي دا يعني 34 سال يعني كار سياسي يعني دكن كار سياسي وك امبيجن سوري بگلم پری و کردی به یعنی بری شرجی و افکار دکر به 33 سال یعنی من دجاران از دو وقتا یعنی باو بشار وقت حافظ اسد دجاران ام زندان بون الشامه اجبو بری شر یعنی دنود چه ما زندان کردن ما مسته جبر ديمقراطي تنابو ما في مروفان تنابو ما في كردي تنابو يعني واجي دوزا او ما افتكر ما هم آلي يعني ما في مروفان دا وهين بيتر دا آلي كردي دا يعني من بيتر آلي كردي را از خدمت يعني بو بورا ما مستا سبيوا خودكم براسيل غور وام پرچيدي كردي سوري گلگل پاش بو وقالك ظلم ديديتن يا الناس ناماوانتون يعني بحسبين ملتك ناس ناماويتون هر بلاتفورم جي از بخوتينم زمان امتين زمان يعني جامعامتين زمان كردي سوري ظلمك روانده بو demek ki وجي البيشبري في ظلمي وتخص ما في مروفانتيه ويا كردواريه بين زمان يعني ادكانم يعني تشتكي بيجم يعني كردي سوري كردكي جيره و تگهشتیه یعنی از کنم هم بیتر بیشم که هر سه پارچه دنه بیتر وکیری تره و کرد پرور و هست خواه نتاوی بیتر لجیه تاوی حرمت مج پارچه دن را جبر تفکر کردیش کیون دا یعنی دنیف دا بود آلی زمان دا آلی دیروک دا از انوه گرنش برکو هم دا آلی سیاست دا پر نرم برادنه که آلی دیروک دا بید یعنی ته ناس یعنی بیتر تدی بشک ج براز ام بیجن هین زروار یعنی چو حمایه يعني طبعا غير زروار جي لحماية هابون يعني شداد و ام بيجن كيتكو هابون لا جوانا بيتر بون سروك وزير سوريا محسن برازي او مروفي ما بو ج گند خراب كورت دركاتن قل آغاسي بون انج د 40 سال بره باسماعيل باشای ملی و چاقه او اسماعیل باشای ملی بو والی حمایه او ده شخص چی بخارا برن حمو آغا باکیر و ام باکیر آغا و
وانا حرد وك لشکر بون وك ام بيجن سر لشکر بون بخارا و چه برو چون حمایه لو داره جوانا جی گرد جوانا دكتور قانون الدولي دا محسن دكتور محسن برازي الودره دبي سروك وزير سوريا بتفضل طبعا سروك دولة جي حسني زعيم بو يعني كرد بون يعني افيا يعني بيتر ناسا لدورا وند بيجن دربه لته تشكرن سامي حناوي و ته کشتن بسمام خواه هرچو برازی داره للبنان حیفا بسمام خواه هلتینه او جیوت گره سامی حناوی دکوژه سروک سوریه بره او یاج دکوژه وک حیف تدید او کردی کفن دا یعنی حیف هنه حیفان هلتینن یعنی حیف هلانی لجاردن یعنی او جی او میرانتیا ام بیجن دهندر بریز دا هیه وقتی که سامی حناوی دبینه درد که سامی حناوی دمشه جیره دبیجه الپاش خوال مبنیره از الپاش مران دا لی ناخینم پاش انسان دا لی مبنیر از هاتم حیفا محسن برازی اشتهلینم و ورگانی لی دخینه و چاقه سروکتی سعودیه تدخل دکن اونا تن ده سالان جی بلکی دکوه زندانه و دور براده دن یعنی درد که داره امریکا ده 2015 دا جی لامریکا وفات به هروها آنین ده کلکا نمر برزانی دا ترباوین ها هرچو برازی لو داره داتینن لبرزان و حسني برازي جي هبو او جي سروك وزير بو يعني او جي مروف محسن برازي بو وانا وك دناف بيتر يعني هاتن ناسكرن يعني ريفا برتيا امجن سوريا هاتي كرنا وهروها وكي دنجي امجن وك شيخ ملا دنبيش برن روشنبيش خو برن بله تماشاوان هجا ام ایرو د برنامه خد الباجار رحاینا وکید سر برنامه دا معنی زمان ما گودل دخواستم و برنامه لکردستان سوری یا روج آوا الباجار کوبانی الگنده کی کان هم و برنامه بکار بینن لبله جبر انشالله جبر شرطو مرجع برای سوری نمساعدن نها بکش بر پنابری هاتنا رهایی ایرو امجیل اوداوان به مکان وان ده بوان را دحق عشیر وان دحق روش وان دحق جیان وان ده ام برنامه چیدکن برنامه ما بردوام دکه ما مثل لسوری لکوبانی او گنده براز شو قالكن نهات تكليا وان هي يا جون شنوتين يعني جرجا شرد سبيكريا وهم بپنابری هاتنه اون برگا و چونو هاتنا و دوامه یا اون نشونه اشخوا ما برای ما بسمام ما مروف ما خلقی ما گشکل و درینه یعنی کار و خبات خوا یعنی به هر هاوین حال و دریته کرن من عرفا و کوبانی هم نیف ساعته که یعنی امرا بن درک بلند کوبانیش مفال و درید خونه یعنی داینستان دنجی هم بری ام بجن د سالان ام يعني چون هاتنیم يعني مجي هابو وكيدن غيري مجي دارنتين يعني زيارات او وهي يعني ام شافت قلت نبونا شخوا جاردن يعني بالا ما لفجره يعني ملفه داره اره ام دنیو مری خواب اسمامه خواب ام بجن اوده و کسکی تقصیر نکری خودش گشکن يعني راضی به ام ای وگره نه يعني ام ای وگرن نو عرض خواه يعني اوج فرجي اما يعني تفرغتنا لبالا مال وگره پیشید بین شام شکر ولاد شیرین yani راستیجی ولاد شیرینه نخواستیم جیگو انسان اجدایی کرده ولی دیگه شیرین انشالله همیشه ببینه yani هونجی و همو پنابر سوری و یه دنیای گوهر یک به آشیتی و آرامی وگره ولاد خواه و کدو آخا خواه و آوا خواه بردام بکه جیانا خواه بوی شکلی و مثل روشا مروه و یور چوانه یعنی دوان ناخوخیا ده دوان آلوزیا ده
zararش خو zarar چه بویه یعنی یا مادی و معنوی و بلکی یا فیزیکی بلکی تلافی هاوی جی نممکنه نوها شوای روش هاوان روش کان باخه بله و زور زحمتی و زیانی هەیە دەدی سووریا گشتیژی دە ئالوزیە دەیە یعنی دە تەنگایی دەیە و هەرێمێ مەژی جاردن دە تەنگایە بیتر دانە و ینی هەنێکی ئەمێژن چ ڕەوشە ئابووری چ ڕەوشە ڕێزانی هەروەها تەنگایی بە هەموو ئالیاندا هەیە ینی خەلک ئێشێ ینی دکشینێ دبینێ لێدا تشتێکە و قەومیە بسەر ڤی ملەتیدا ینی وێ مەری دکانە بێ بهنەکە فەرە لێ بنێرەیە ینی بیا بیتر ئەجندات ینی ئەجنداتی دەولینە ئەجنداتی دەولینە ینی هەر کەس هاتێش خۆ بەرجەوەندیە خۆ دمەشینێ ئە خەلکە سووریژی تەنێ ئەویا ڤێرگیە و ئەجنداتان دەدێ دەری بەلدێ خۆ تەعالا سەلامەتیە بدو دەریکی بخێرێ شوان ڕواکی ئینشاءالله مەمۆستا عەشیرە باراس شوە ئاتەیەوان مەژمارد و بەحساوانژی کرد ئەم بێژن ji عەشیرێک جودا پرسگirêkekekî çêbû û gwazê herim cem rêspîkê eşîra baras kî yani rêspîya wanî taybet heyî ya jî hebikî yê ateyê wan kîne tedî her bavekek li ceme û hayê lûr jî Kurdistan hemû yek e yani li her gundekî rêspiyek heye her bavekek rêspiyek heye yê we mesela kî ye yani tedîl ve derê me got pênc ate yani mirovê me yani 22 gund fitîtin li Akçaqele û Heran dimînin yani koka wan yani em bêjin acem me wekî din jî li vê derê em bêjin yani Swêrek û Hêlwan û her wiha li alî Bozawê û gundan û heta Eyntab û Enqere dimînin rîsipî pirin yani her atakî da rîsipî hene em bêjin dikevin silhan dikevin xizmetî gundan û dozê silha min pirs bikire dikin lê wek sîstem ji dernegêra ji vê odê ra em bêjin neh şexis hatine hilbijartin ji va pênc atana pênc ate ji nêv wana neh şexis hatine hilbijartin ewna cardin wek sîstemê em bêjin dîwan û mirovantiyê pê radibin xebatê serok û sermiyantiyê ne ev ne kes erê rêvebertiyê dikin rêvebertiyê dikin ji ava atana gişkî yani ji fitît ji ecem ji zirwar ji elmerdan ji hêcib yani ev yani em bêjin nûnertiya wana gişkî dikin û bi rêva dibin her wiha wek sîstem jî hîn temsîlciyê gunda jî hene yani wanî sîstemek heye wek tozik yani jêra li gundan yani her gundekî di dis sê nûnertî û temsîlciyê gundanın hecarekê tên toplantiyê yani civatê xal vê derê çê dikin lê em ê ew neh şexsana wek ji va pênc atan ra rêvebertiya sîstemê derneg û em bêjin munasebat û tiştê hebin dikin hîn em bêjin li alî din jî wek rûsipî wek malmezin wek em bêjin kesên maldar yek û xizmet dikin yani ji xencî vanehan jî hene heger meshûr tune be ew kesana kîne ew neh yanî navê wan hûn karin bêjin heger em dikanin bêjin yani belkî ne werqa saciyê em bêjin yani ji ber ku yani sîstemek di nêv xwe da nî ava kirine yani pismamê me em bêjin Hec Mustafa Qeregoz heye pismamê me Xelîl heye pismamê me Nedîm e pismamê me Bekir e îmam alî me fitîtan e Mihemed hê Bozawê
دمینه وقاته نوری خوجه نوری گناش یعنی افنا امجن نه شخص ریوه برتیه دکن جوا پنج آتاوج در نگو اون یعنی جهر سه پرچاوه اوی ریوه بر ریوه برتت که بیجی همه بیتری خالوه داره نه به تب آلیکاری امجن کوبانیه یه زاخو بلکی هنگی تدی وکسینور و دوربون لی داین استاندن و محک دمهانجاره که تن و داره تن دیوانر و اینی امجی دچن چون هاتنا مبسر هفته داهیه بله خدا موفق که انشاءالله ما مسته لگنده و یعنی کیکان و گنده در دوری لجمع الوری معلومه وای جون چون گنداجی با عشیراجی خدا هنه وده گنده هنه ایوارا جوات جماعت کم ببه قهوه تعال دادن صحبت دکن شخوا مسئله صلحی یعنی او اوده و عشیر و صفات دادگاه که جید بین یعنی گلک پرسگیره که هریمه ناچه دادگاه تی بردسته سروک عشیره دو داده چاره سر دبه او پرسگیره لجمع جید بردوام نوعادت لکردستان سوری من تشخوا من خاص وقت سیستم جوان نهان را يعني تقريبا بلكي حفت حشتك يعني متذكراندن حج عمر جي هي فانا وقت سيستم جي يعني جيب هفرا ريفابرتيه دكن يعني وخاصة استشارتكن يعني استشاره وريفابرتيه يعني نتك شخص وك سروك جشكي البرون آغا كفن او سيستما نا بهفدرا استشارات كن اف امج نهانا بهفدرا داين مجلسك بلكي جالي ولايات داجي گرك دبه شخصك نونرتي جشكيان يعني دكه ها هر دمك تم گهارتن جي تعداد به يعني امبيجن وك ميجي نو وك مؤسسات وك امبيجن طاقمك نو ج حالا عشيره را ريفابرتيه دكن يعني نه تك شخص رونه امبيجن افيا تك شخص سروكو اغا و جي بدن دو درشو گوردا بدن دو نا بهفدرا دشورن ددن دستينن افتشتا باشه افتشتا نباشه بهفدرا بشیور بهفدرا اف نهانا دمشینن اگر وک تا آنی زمان یعنی العالی مکو ایشک چه دبه و سخنتیا کند بجن سخنتی یعنی چه دبه تدی سه قانون تندر ملتان گیده هنه سه زاگون هنه یک قانون یا دینی هیه همشون قانون یک دینی هست عرف عادت یک دو چهار تدا اوه ده قانون دولت هست قانون دولت قانون کس ناو نتویجیانی گشکیه قانون اساسیان یا عرف و عادت ملتانن بله عرف و عادت ملتان حتی ها از قانون بیشتر نتنه جمع یعنی کوبانیه بلکه لوی آلیجی کو ایشک وانی چه دبه نخوشیک چه دبه گرتن هفدنک چه دبه میجن شرک چه دبه قاندی خلق بره خواده لوگر خو میجن مرلغی بیتری میجن وگر قانون دولت یان دینی یعنی میجن یکی نوع بسمامی مر سپی رد که داره او گندانا او خلقا لی گداری دکه او کانه وی گندیل هفدو وینه بیتری پولیس و بیتری شیخکی هم بیشن اول و دین با یعنی اف کلتور هین حتانین هاته بردوام الجمع تدی و سروک هم بیشن عشیران يعني هنا يعني أمبيجن كتك تشيخ شادود دن وكيدن هين وأمبيجن مال مزني خواهنا وأوناجي دارن دكهفنا أمبيجن إيشك نخوشياك هبه شرك هبه دارن دكهفنا كي لهفدت دينن أو لورجي بردوامة أو الكوبانيجي يعني دفرد خازم تشجدن يعني بلكي لأورفا بيتر يعني هين أو فكر وداين ستاندن لسر عشيرتي عرفا بل کوبانی بیت تکرن یعنی بلکی تنها لپاریس بی و انواع جمعاتا و نبینن او حاجته کو توداک و او ملتا گشکی هفت به اجبر کو قانون
بيتر لو دره حق وماف يعني هي الجماجي دوادي شرط بو او شريجي جاردن تدين وك عشيرجي خطوبي حفدجي هلاكي دكن بو هركز خواب باريزه يعني جوا شر هاني قوام خواد باريزن يعني خلق لا او كارهاني امبيجن وك خدمت روسبي و وك امبيجن سروك عشيرانن هم بردوامن د خدمت و د ياردمي د نيف ملت دادكن مستخدم موافق که براستی يعني مش صحبتها ترنابون بلكي هين قالك تشتي كما يجوا برس بكرة ويجبان يا زمان هبو بس دمامة قد يا برنامج كرمك وقت نما يا ما كرتاي تشتانك مهمة كرمك التاريخ الرهادة التاريخ الرهادة رولك عشيرة ماي برمزنة يا جرينجا بله اوجي وقتا كوماندروس متركز بو 1918 دا انجلز هاتا فادران اشغال كرن او دركات بشتويرا فرانكسيس كتا فادران اجار ملت مي رها جيل قرشي فرانكسيس رابون بس پیشکش وان مزن وان بوزان بگو مصطفى بگ هرچو بگ یه برازا برازا بون و هرد برانا رولك برا مزن دوی شیدا دین و چاقه لکوبانیه استاسیون ترینه هبو مالزمه مهمات و عسکری بترینه دهات و هرچو بگو برایوی بوزان بگ و جامرانا به سواره خواه او ریا ترینه تحریب تکرن دست دانا و سلاحانا سلاح فرانكسيس ملتي مشغل قمار براد كرن وبوي شكلي قومتان واني كل ورها اشغال كري ساجو كوج عرف دركت شي رياويل هله سروجي برين وتسليم ستاندن فرانكس جواد را درخستن واتشتكي مهمه وزنبك حقيقه اين دبن يعني خلاصيه راهي بدست 12 اگیتان بو 12 مره 12'ler bir Türkiye'de ve 12'ler de 12'lere de etevi mühim tabi aşire de henem hakivan nakun fakat de içivan da etevi peştar nav denk bozan bek yani ma mustabiskadi go no du agit ne belas hava bu demek ki xina ve ya agiti garnasit xina gelek balkeş valla cara yekem bisi ve de tariha medejiye و چونه مجلسه جی دورا ایخانت چرا چه بو سرا کو و مجادله دام فرانکسیس جواب اسمام مزن مرا تکلیف دانی گو ورن قارشی عثمان درکون ام وادرانا تسلیم واکن یعنی قبول نکرن گو ام دینی خراب مسلمان را ایخانت ناکن لقارشی فرانکسیس درکتن بس دورا لودره کو جمهوریت چه بود تنگاسی جوان چه کردن چو ایسا فرانکسیس گنده وان وان شهوتاندن یعنی قصر شهیم بگی آباوه وان بنازاری شهیم بگی بون قصر وان شهوتاندن هنه بلکی سکنیه گنده وان فقط تاریخ مسلمان دا تشتوانی پرن راست هذا جوار عظيم ما مسته يعني تديم ما يعني درجة كأم يعني بحث بكن ما مستجي يعني أني زمان شو بوزان بق يعني بقى باريس جيبو حفت وما تامبو لا أف كأم يعني وقت ديروك وقت أوفا درجة يعني كورة يعني مثلا بيجن يعني بوزان بقو هروها وقت دنجيان بقو ساروكو عشيرو أوفا يعني هابون أوجي كما يعني إن شاء الله رجعكم بقى كوباني أما ورم دريج كوباني يوم إن شاء الله بخير إن شاء الله إن شاء الله هذا جوار عظيم ما مستا أم قال لك سپاس کن پیروز باهی ها پیشکش کن جماعت تبی براستی دل دخست میکروفون ام دریجی و تبا بکن بس برگ دما برنامه کن بو ما مستا ما گو او بشتغل کافیه که کمین جو خدای رازی بتشنی بالکش آنی زمان بله تماشاوانن هجا ایروجیل باجار رهایی به کرد سوری ره
بکرده کوبانی رج کردستان روج آوا بکرده کوبانی رکک مسلم عشیره برازی و یه آته عشیره ما بوان را برنامه عشیره ما هف بیوین کر روبرو انشالله هف بیوین اگده یا بکرده سوری را عمل ولات دیوان لگون دیوان لباجار دیوان دل دخوازی گوان بکن خدا درینی بخیره جوان روکه بسلامتی شر نافخی بداوی بکه دولت آوانده و وگر نولات خواه انشالله امجی لسوری لکردستان سوری هفت بیوین خواه لور پردوام بکن از خانه کرم که امجی یعنی پرکیف خوشم براستی ون وک تلفزیون یعنی ون بالا خود دن آلیه دیروکی وانی لسر اودان و لسر دیروک و او اویا بخوال لیکولینه او لیکولینا پرتشتکی گیرینگه دیروک ملتان گیشکی دا هر وها کردی داشت بر او لیکولینا نهاتن چه کرنه لجبوکو ما فی جمعات نخارن یعنی ابسمای ما خلک روحاجی یعنی خلک ویده خلک ما یبره نتانه کوبانی یعنی ها بیتری خواهی ما ویدرین باش شما فرق خواهی تنه یعنی گیشکی یکن چه خلک روحا چه کوبانی چه انسارتیه جورت کن انسارتیت کن وای ما تنابیر حرک کلاک که مرونشتیه یعنی پشتگیری یعنی نتانه وانا مری براستنی بجه یعنی خلک روحا خلک سروجه سروج یعنی تایبت هر وها بلکه همیشه خلک ترکیه بتفدا یعنی او کوچبریا کو کوبانی چی بویی مال خواه وکرن قاپی خواه وکرن یاردمی ملت همیشه کوبانی بتفدا کرن افجی تشتکی یعنی بالکش و جی اسپاسیه یعنی خلک ما همیشه گشکی یعنی قصور نهیشتن مالا وانا آوابه ونجی بخیر و خوشی هاتی سر چاوه مرا احمد دیو بابه بجاوه وانه اسپاس قهوه کجی بله تماشاوان هجا ایروجی ام هاتن داویا برنامه خو دماغو جمر هاتبو وقتاندم بداوی بو ام جی برنامه خو قدینن حتی افگشتنا برنامه کی ده امانت خدابن تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته